Le video ngiyenza nje ngenhloso yokuthi ngifuna uku-addressa kakhulukazi abantu belokhu be-ANC kanye nopresident wabo. Ngifuna ukunitshela ukuthi bafowethu bekumnandi sindawonye sihlangene sisizana nisinikwa labo 350 khona bekumnandi. Angifuni uqamba amanga, muhle umsebenzi eniwenzile for 25 years nje odlule. Nizamile nani ngendlela yenu, nazama nafika la nifika khona, kodwa-ke njengamanje ayisiyahlukana bafowethu. Angifuni ukukhohlisa, kubi kubuhlungu khona ukuhlukana, kumnandi ukuhlangana, hhayi kodwa sekuhambe kwafika esikhathini sokuthi sehlukane. Wena-ke president we-ANC uyinyomfile-ke i-ANC wena kakhulu, futhi angifuni ukukhohlisa. Bengaze ngayitshela